Inilah suasana di kota Jember. Tempatnya apa di kau suasana ka banjir no? Banjir, Banjarayu, banjir. Iya di dalam kedai mencapai erat dulu tunggu Ini terus, lewat jalan terus lah. Maya mudah di daerah. Nih kena berarti berana Kita enggak. kira-kira pajang ka meli phone iya kena tunggu Dari Podiklu Menoro. Podiklu. Jadi rana gabung-gabung persiap di kedai-kedai nah. Yang nanda. Lalu bulu barang nah. Ngayan nahan salo. Nggak salah. Merempat jaga nah. Lada seban. Lagi sama kamu di. Nah. Oh. Nah, kira-kira urunya sama ada